bersama aturan titian majang pengentera acara untuk kawasan sampun kesaya gayang ring padewekan titian aga panurek sesane wong yang titian idadane sareng sami sane dahat kesemayang titian ring kawai sane becik peniki rasa engayu bagi aturan titian mantu kering ide sang yang widiwasa sangkaning sungker tawara nugraha ide titian sepuni katalar ide dane sareng sami presida kupul iriki jagi nyarengin utsawa dharma wacana mugi-mugi pemargin sekadi puniki kawakasan sayan ngelimba kawitanan ibu mewastu sida jagat kaline stata aja idadani sareng sami Mogoing dharma wacana sami jagi aturan titian murde nitenin anggen ngelaksanayan dharma agama lan dharma negara ring tepengani wayu titian wantah mata tegar mapi keleng ring idadani maka sering para yowana mugi-mugi napi sane uningayang titian wenten tikenahnya nih idadani sareng sami sane dahat wong yang titian gening mangsa di dharma agama lan dharma negara nenten presida lempas gening daging teri kerangkeun agama Hindu miwah daging trihita karana riantokan daging nyaning ngewedarang indek tata titi laksana sane becik minutin daging agama dharma agama ini punika hukum omongan hak lan sudharma ring para jari menereng sajeroning mau prilaksana statengina tin daging agama selanturnya nih dharma negara ini punika hukum omongan hak miwah sudharma ring para jana mangda statut tinut ring negara manut UUD 1945 idadani dharma agama lan dharma negara medue pai ketang pisan ring saparipolah para jana sane patut utawi nenten patut semakin jagi lantaran titiang indek daging trik rangka agama Hindu makadi tatua susila lan upacara tatua inggih punika usaha nincapang pengerewahan di tatua agama lan serada bakti majeng ring ide sang yang widiwasa antuk tatua punika para janane presida pelajaran dewe di daging-daging agama mangdane presida ngelaksanayan dharma sekadi ungguh ring sarasa muscaya sloka ulung dasa kebosang ikang mana ngaranya yatika wetning indriya properti taya ring asuba karma matangnya ikang manah juga prihen kartania sakareng sani betes idap pinaku wet sajeroning kayun idap sane ngawenang melaksana becik utawi nenten becik inggian kuda nyiring urati ring idap susila Yading selain titiang ring artos nyani tegas
Statu melaksana sani becik nginutin awet-awet. Laksana sani nginutin daging susila. Sekadi becik menyamu beraya. Saling asah asih asuh selurung sebayanta. Yening sampun melaksana sani becik. Sinah manggu kerahayuan miwah kerahajangan. Betaler yening melaksana sani nenten becik. Sinah nemu kesengsaran. Sekadi kebawasan. Ala ulah ala dinemu. Ayu kinardi ayu pinanggi. Semelihat upacara inggih punika pemargin sane presida. Pemargian keanggen ngitenin angge untuk memargian yatnya. Saudar maning dados jenazah Hindu. Sampun patut pisan gemargian yatnya. Inake rasa bakti lan seksema majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa. Sekadi yatnya sesa sane patut pisan kemargian sabahi. Idedani sane wangian tidak. Risampun nyane ngelantorang indek daging trikrang ke agama Hindu. Sane magin jaga orang titian indek daging trihita karana. Trihita karana ngawet saking basa Sanskerta. Tri mategas tiga, hita mategas bagia, lan karana mategas sane ngawina. Dados ipun idedani. Trihita karana inggih punika tigang soroh sane ngawinang bagia. Tigang sorohe punika wantah parahyangan, pawongan lan palemahan. Yening selahin ring sastra agama Hindu punika makepah-pahan Trihita karana. Saneka pertama indek parahyangan. Parahyangan wantah paiketan parejane majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa. Riyantokan jagat miwas daging nyane punika sami wantah pumargen ide Sang Hyang Widiwasa mesrana untuk yatnya. Sekadi mungguh ring Bhagavad Gita aji ayat 3 sloka dasa inggih punika. Sayasno praja Sritwapuru Pacu praja patih anana Pasavishu dam esyafu Ishta kamadu. Sane lebih tegas dorihin Sang Hyang Prajapati utawi Sang Hyang Widi. Sadengar di jagate puniki mesrana antuk yatnya. Genenin inde mayatnya. Boya jeng mesrana antuk Banten. Manten iraga presida ngaturang bakti. Sedawanten yening manut ring sastra agama. Mubanten patut kedulurin antuk manah sane lascari. Sekadi statom mau pitulung ring anake tiwas. Maka dadosan prati sentana putra sane suputra miwah sane liana. Nika sane kebaos yatnya sane bini utama. Idedani sane wangian tidak. Negrayang titiang sane kaping kalih inde pawongan. Pawongan wantah paiketan parejana. Paras-paros majeng ring semeton kramani kekaweten antuk tatwam asih. Nenenin inde mayat. Nenek penyamu praya. Penyamu. Sampun sayang radel. Rumani. Parilaksana sani nulurin dewek pedidi.
pilih-pilih memati-mati para jatuh tanpa itu. Wenten tahu saling merebat sarang pesematuan. Punika wantah paiketan para janu jadi nalobang untuk pawongan kanton kautan. Sepatutnya ne yening dados jatuh. Dharma sane kemargi mangdep pesematuannya ne sayang rumah. Ide dan Brian titiang ngaturang sane kaping 3 inde palemahan. Palemahan wantah paiketan para janane majeng ring widangannya. Jaga miwat sedagingnya ne punika wantah kekardenin oleh ide Sang Yang Widiwasa. Sampun sepatutnya rejanane mangdes tata eling pira lan nguwerdiang sedaging jaga atau sampunang ngawak-ngawak nerba alas ibu ulang ngawak ngentungan luru saning ngarianin pelemahannya ne cemer sangemana ngiring iragu sareng sami sane maut sehe nyening nenten iragu sira malih yening bausam abot sinah janten abot sekewanten yening kedulurin antuk manah sanelas cari janten preside kemargian ini idedani sareng sami yening catatan titiang indik dharma wacana iwawu nggih punika kerangka agama hidup kadi tato susila lan upacara terhita karana mekadi parahyangan pawungan lan palemahan daging ring terik kerangka agama hidup miwah terhita karana patut pisah laksana yang limbakan turkukuhang mengenai presiden nitenin anggo untuk ring sajeroning kemargian dharma agama lan dharma negara sekadi tetujon agama Hindu sartam jagat itu yaca iti dharma ini punika nemu bagia skala niskala kedasarin antuk dharma ini idedani sareng sami sane dahat kesumayan titiang wantah kadiat sapunika titiang preside matur ring rahinene mangke mugi-mugi wonten pikenonyane ring sajeroning kahuripan menawi teu wonten atur pesita titiang sane nenten manuk ring arsi titiang nunas gengrana sinampura riantukan tanhana wong swasta anulus nenten wenten jatma sane patuh maka usnaning atur titiang ngaturang antuk parama santi om santi 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 Om Swastiastu. Ini ajeng pisan majeng ring manggalaning prawartake Utsawa Dharma Gita Kecamatan Denpasar Barat sani dahat sumayang titiang angga penuriksa Utsawa Dharma Wacana sani wangyang titiang para pemilet para yuwana miwah idedane sareng sami sane tresna asihin titiang sedurung lantur
nugrayang titiang ngaturang pengayu bagya majeng ring ide sang yang widiwasa riantukan sang kaning asung warna nugrahan ide titiang asa punika taler ide dane sarang sami sida kasidan mupupul iriki gumanti sida ngemiletin Utsawa Dharma Wacana sane bepeketan ring Utsawa Dharma Gita Kecamatan dan Pasar Barat warsane mangkin. Dumadak sang kaning pemargi sekadi asa puniki sayan limbah kuentenanipun. Wastu sida ngawatuang jagat baline aja. Inggih mungguing Dharma Wacana sane pacang aturang titiang wantah mengurde dana punia ide dane sarang sami sane wangyang titiang sekadi sane kenyang titiang rimba gawat gitu mungguing napi jesane kekaryaan yang oleh iman se pasti kayang punika marupa sesembahan majeng ring ide sang yang widiwasa kepetemuan membas wajib mebanten antuk sarwa jaja ngiring semetan laksana becik mejantan hidupe kerterarja inggih ngiring bau sang dumen napi punika dana punia boya jesios wan tapi naka sarana anggen di capang serada bakti majeng ring ide sang yang widiwasa dana punia kewangan antuk kalih rena inggih punika dana lan punia dana artosipun sesembahan utawi aturan punia maartos rahayu becik miwah suci dados ni dana punia metegas sesembahan sane becik lan suci sane kemargiang kelas cariang kayun pinaka sile sununggil usaha ngemargiang dharma selanturnya ni ngiring bau sang indik ketatuan dana punia mepaikatan pisan ring aja-ajaan agama Hindu ini inggih punika tatuam asi mungguing kewentenan iragama kesami wantah patah duaning asa punika ngiring kayunin mungguing asing-asing manusia ring marca pada puniki atas kadiskian iragane sanes tateng merlong wantuan tur payoman saking anak siosan risa jerone ngaptiang keripan sane paras sarpanaya tentrem kerter harja riantukan manusia taler kebos makhluk sosial sane nenten preside hidup neraga ring pustaka suci wede taler kejantenan Wasudewa kutum bakam sane metegas sekancan penumadian ieu manusia ring gumine puniki wantah semeton ide dane sareng sami sane wangyang titiang yening resepang pisan indek ketatuan dana punia inggih punika tatuam asi sanes patutnya nih iraga saling tulungin sane medui nulungin sang sane kekirangan sane siteng nulungin sane ruyuk tur sane medui koruhan las cari yang dicenen koruhannya nih ring sang sane nyaratang medasar antuk dharma ide dani utamayane parayoana sarang sami wenten kudang-kudang sasa suci sanen latarang saperindik dana punia minakadi ring menawa dharma sastra adaya pat suka satu sia dasa telu sane nyihnayang
Tesu datang hiawedina apiar jitam danam datur bawatian partaya paratra datur rewaja artasipun yadiasun arte berana punika tapi kolehang antuk berlaksana patut nanging yening nentananet ke dana punyayang ring sangsane ke jenen dana punya punika janten pacang nenten moyuna ring kauripane taler ring sara samuscaya suka kaping 100 pitung dasa maosang amat saryam Buddha prawardana dharma ca samyamam awasitena nityam hiyatyage prasadyate artosipun sane kesinangga dana punika boya sios aja saking sang maragawiku ngenenen pelaksana sane nenten nanan iri kukuh margyang dharma kepatutan tur yening prasida pagas kadi asa punika sampun mejanatan pacang mikolihang kerahayuan patah pikolihanyane ring selamin maurip meperilaksana becik idedane sareng sami sane wanyang tityang yening ambil kesuksema sloka ring ajeng kemana antuk tityang ngeninin arte brana yadiastun sampun kepikolihang antuk kepatutan nanging yening nenten kedana punyayang nenten pacang muiguna ring koripane siasaring punika indik dana punya nenten kuatesin arte brana kemanten nanging taler merupa sane siosan suami wewe kananda maosa wenten punika tetiga bacakan dana punyani sane ke pertama ke bos dharma dana inggih punika mepaica tuntunan budi utawi pekayunan sane suci pinaka ngelimbakang dharma kepatutan sane kaping kalih widya dana ngelimbakang koruhan mangde kramane sami tatas uning ring indik sastra suci agama Hindu selanturnyane wenten kebawas arte dana medana punya antuk arte brana kedasaran pakayunan sane lascarya tur sane kepikoleang manut dharma kepatutan raris sapunapi ngenenen galas sane becik angin medana punya idedane sareng sami sane wanyang tityang galas sane manut anggen ngemargyang dana punya sekadi sane munggo ring sara samuscaya sloka 113 inggih punika Rita kala utara yana ide sang yang surya ngambang kaje napi moleh nemaning purnama utawi tilem Rita kala wiswa kala sang yang surya wenten tengah-tengah utawi ring dhuwur garis katulistiwa nemuning purnama utawi tilem daksina yana sang yang surya ngambang kelot nemuning purnama utawi tilem idedane sareng sami sane wanyang tityang maka sarining dharma wacanan tityange punika boya jasios tityang melet pisan mepekeling mungging bedana punika patut kekawitin saking mangkin antuk mepeweweh ring sang sapa sira ugi saking
sering sapa sirogi saking nyaratang dana punia. Antuk napi jesani kedrebeang, yening medue artep, yening medue kewerhan, limbakang punika ring samsane nyaratang, yening medue arte brana. Patut kedana punya yang akede ring sane nenten medue. Elingang pisan, dana punya sane akede pacang banget nguyugunan ipun. Ring samsane nyaratang. Turmaning, yening dana punya sampun serahina kemargiang. Pasti kepisan, pacang pikelahang kerahayuan sekala miwah niskala. Inggih, anggap panurik serau ring ide dan sarang sami. Wantas kadi asa punika dharma wacanan titiang. Antuk kewimudan titiang nyentelali titiang pacang, nyentelali titiang lunas benerana. Sinapura puput atur titiang matur seksema. Om santi santi santi. Suksema aturan titiang majeng pengenter acara antuk gala sani sampun kesai gaya ring kedewekan titiang. Anggap panorekse sani wanyah titiang. Idadane sarang sami sani dahat kusumaya titiang. Ring gala sani becek puniki rasa angayu bagia aturan titiang. Ngajeng ring ide sangyang widiwasa sangkaning asung kerta waran gerahan ide titiang. Asa puni ketalar ide dane sarang sami presida ngobobol iriki jadi nyarengi utsau garam. Mogi-mogi pemargin sekali puniki kawe kasan sayang kelimba kewentenan ipun mewastu sida jagat balini staka aja. Ida dane sareng sami mingguing dharma wacana sane jagi aturan titiang mewurda. Guru susrusa sesana dado sisya sejerani nelebang ajaran catur guru. Idadani sarang sami sani dahan kusumaya titiang. Mau sang indek sesana punika mahotama pisan kalasanaya. Manusia sane nentang anut reng swadharma pasti kelali tekening sesana. Bapak lan ibu guru mituturin mangde melaksana yang sesana sedulur kiragasan sang nampuha. Reng bagawat kita adaya telus lo kepat wenten munggu asa puniki. Rambang naisya karmiam purusa smurti na cesamsya sanat eva sidem samadika cati. Saya tegas iraga sepatutnya memargian saudara kini ten memargian saudara mejantan iraga kantor terikat dening indria. Asa puni katalan iraga mejantan ten pacan sida paripurna
riantukan tanpa bahagia sudah. Sudah menesane asa punapi sane patut kemargian. Sudah menesane patut kemargian tengwentan sios merupa sudarma iraga urip meseri manusia mupratingkah lan muparisola manut ketaduan agama dados sisya punika maka sudarma sane patut kemargian riantukan kemargian dados sisya mujantan sida maka sarana Incapang kesucian raga Bujur kasukertan urip sekala niskala Mekasi de nincapang ambok denawa dados menawa Nulati medewa kadi sesanani manusia sesana Ring up jagates kadi makin para sishane ake sanenen tan uning tekening sasana terbening ake piragi titiang indek pikobet ring pendidikan sekadi nentan ngarianin tugas kaset ngeranjing ke sekolah lan pikobet sanitiosa manut indobalinews.com sinaleh tunggil guru kalaporan sawira sidak rambut sisya ring sekolah pikobet puniki wantah salah tampir rambut lan pejabat sane kalintang kaulanya ring sisi sane tiosan guru puniki sampun ngelingan mangde ngetep rambut sakewala nenten kaulatian sarang sisya puniki Sishane prosida kesida sawere kedasaran nganuten aturan reng sekolah. Video puniki viral nyantos ketampen oleh ramo. Wenten sane ngiloning guru lan wenten sane ngiloning sisya punika. Puniki sane ngawinan publik bagan reng sejeroning ramo. Yaning selain akeh malih pendidikan sekadi punika idedani sareng sami sanedahan kusumayan itiak mangde nenten wenten salah tampi sekadi pendidikan punika iraga dados sisya sepatutne uning tekening sesana utama iraga sami sesama sisya kesokong oleh guru sane status saya ke ngicenin kewerhan nganutin ajahan agama Hindu wenten sane kebawas ajahan guru susrusa guru susrusa inggih punika ajahan dasar sane mapaiketan tekening rasa subakti majemring guru laksana yang ajahan lan pindakan guru idadane sareng sami sanedahan kusumayan hati wenten ka ucap reng lontor pancasila sekadi guru susrusa bakti reng guru guru ngeranyu wong awrede kapor rede jenanang rede wong awrede sama tuh reng wayah kajangani babu ibu sani betegas guru susrusa pinaka bakti majeng ring guru punika kebawas awrede kapor rede lan jenanang rede kebawas awrede punika santu kesampun dados reramu sane ngajahin iraga mangde medewe kewerahan reng jagate puniki watak punika kesurat reng kitab Bhagavata Purana
munggah reng-reng weda solas kecek petang dasa kecek sikit sani mosang iraga dado sisya sepatutnya subakti tekening guru atau ketelaban iraga mengajar agama Hindu nalar ngajarin mangde melaksana yang papat paletan reng kauripan puniki sana kebawas catur asrama. Catur asrama inggih punika ajahan dasar sane bepaiketan tekening rasa subakti majeng ring guru. Ningahampit tekat lan ditutup buah. Ida dani sarang sami sane dahat kusumaya tiga. Ajahan guru susmese lan catur guru talar bepaiketan. Sisya keajahin mangde subakti tekening guru. Inggih punika guru rupake, guru pengajian, guru wisesa, lan guru swadhyaya. Guru rupake inggih punika rerama sane wenten rek jema jero griya. Guru pengajian inggih punika guru sane wenten ring sekolah. Guru wisesa inggih punika pemerintah lan guru swadhyaya inggih punika Ida Sang Hyang Widiwasa. Ajahan catur guru sepatutnya iraga baktinen mangde dado sisya sane suputra utawi subakti tekening guru. Patut elingan ajahan catur guru taler mangsang sapa sira sane lempas utawi tulah tekening guru sinah ke bawas ala ke guru. Ija dani sarang sami sane dahat kusumaya titik. Usaha sane presiden rancing ring ajahan guru suswese lan catur guru wantah ngawet saking parilasana sane sederhana sekadi subakti tekening guru rupake. Iraga dados tiana sepatutnya mirenga pitekat lan pitutur rama ngulungin rama megarapan lan nenten lan yang utawi derwake tekening rama. Lianan sekali punika iraga dados sisya sepatutnya subakti tekening guru pengajian sekadi selok melajar ngarianin tugas lan nenten dados degal tekening guru. Sawire guru sampun meduwe dasar hukum rita kala ngemargian swadharma. Swadharma sane kalaksanayang oleh guru punika sampun munggah ring Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, lan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Perlindungan Tenaga Pendidik. Mungkin sampun tatas kuning iraga sareng sami swadharma sane kalaksanayang oleh guru punika sampun meduwe dasar hukum sane pastika. Sepatutnya iraga dados sisya nenten keluarga tekening guru. Selanturnya nih contoh parilaksana subakti tekening guru wisesa sekadi
kelaksanaan ajak-ajakan agama. Inggih idodani sareng sami sanetos asihim tidak. Bantah rasa punika perindikan sane presiden aturan tidak. Daging pamicu dharma wacana tityange inggih punika susana merupa pekuat pineh utama sane patut kalaksanaan sedurung iraga sareng sami nampi. Nanging reng abjagates kadimaken para sisyane ake sane nenten uning tekening sesana sisya. Ajah-ajahan sekaju guru susrusa, catur asrama, lan catur guru sane upai ketan tekening penanaman karakter sepatutnya iraga kepelajahan, keresepan, lan kelaksanaan pinaka pengertian sesana sisya. Ajaran punika patut ketandur oleh alit sakit sisya. Ajaran guru susrusa pasti nuntun para sisya mangga pelaksanaan sesana sisya. Inggih Ratu idodani sareng sami wantah asa punika dharma wacana sane presiden aturan rakyat. Dumugi wenten pikenahan. Sedurung titian nguputan dharma wacana puniki, titian longsur pelek wantah kekalih. Pelek saneka pertama anggen titian ngumpunin kekirangan titian. Pelek saneka pingkalih anggen titian wadah piteket ring sang maraga wika. Kejalan kepundung dumbas bunga kira